Medindi Abdurazak Mahmoud be friend me Sariki Abebe. Me pacho ene Akwasideɛ se de nyina anim no ene da kase ma ye na ye wo Asanteman mu nyina eba se na ya na eyefe ene Akwasideɛ wu ni se ye be de nyame ase de di kan a wa ma ya apom a ya timi abehia ende dai because then na ni je da e de maye me gina mi e grisini mi e kremoni by me wa Ashanti region ma shem me tribe close and I'm Ashanti normal because we tuntum dem fa ne say Akwasideɛ de ne no se metiwase ya entade a show nyina wan hye na kwa bia wo se de tie e bia wo se ne tie we ya mamre no ena we Asanteman mre ye frantoma esan se otokoko so daroma wa ma ya sase me yete so ne manso wonne ye papa we ya na we bibia se we bibia e wo se ya bi so ye be ka ho bi because the odi ya ma no ye ntimi ntua ho nka ye se oni pa ya dia sai o se we bibia mema bunu no ye pie no bia fa ne talent a wonim a chede yankopon dia ma no no be perform na e ma indie no ye de e koso mi de ponko aba na bi bisa se ponko yi mi de mi suro ponko yi e de ntina wo de ponko baaye mi de ponko 20 na baaye ponko se 20 adentia mi be hyen ohene no enyim mi be hyen enyimonyam because ye wa Ashanti horse house e kuo me na me da no Ashanti horse house Yarib disa e bibia under of emi otumfo emia so e was say ye ba na be hyen enyam ye ni Sariki Ngongo na baaye sana di ponko ne de e baaye e ka se ahembia e was say ponko nka ho mo gina kwa mu no enti wadarumo aboy wote kasa e kwa be so na me di kasa na training no say me training no woni mo sa wote me sa wote me don say wosa wa ma beto sa na wosa bisan kola ne na ponko no sa dia mi pe bia wo ye ma me di ano e na kira no e ni domdo e na wotum so a me di me body language na ejuma e na ponko so e duro se yankopon eya wadoma ofie bebebi ne peponko bako fatum ade bone mba ofie da me na me ka kire o ko bisa de omo anim de oponko ho ade bone mba ofie da down say nothingness no bia e person otoponko di sinifie because e duro se si amene ugina ha se duro asiahia ha obeba begina no obedi na be wo sa je se wo be bibia me yahunu se hanye ana bibi wa ha obeba sa na obe no because ponko de eya de eya abo ene yankopon ahye da abo ne de amaye se ntena no so ne nya de epe se wo so nya agene na chie ne bibi emre ni ntimi da wa ma wakọ no na wakwadu djuma aka no sai ne djuma de ewu hunu oh ye de nyame ase aye fe papa me be se afi be ba so na aye kase ase ni we ami me ni agipa me hu so obi aka bone obi aba ne ni chi ade pa no no ja mini ade a me ka kire onya otumfo ade a waya ma ye de enye obi an timi ya da opportunity we obi wa bochi o pese oba won timi ma ba ye de nyame ase se ebe no ya ba ye de ponko aba a mo ba begina kura na mu ye interview ni de yesu ye ka hu bi ta ba ka chen se da na ase ami ye ni kasiam ami yankopon mana wonde ne ami pon tintini ni long age en ne sere jama no ami nti meda wasi bebre Aprebi waves ya samu akwa ba biem enso da sepa official pants afin committee ya da ami